Bayoreka ibintu bitari mwe na mwe ibikozwe mikono yabo ebiri mu nkenkito emyenda hamwe n'ebindi kandi ebyarebwa habejo bikwiso mu ngaro zabo bari kushobora okwa basize kubikora. Flavia Tumusime we nashobora kugira ngo kakubaho bushagiki ubwo abejabo bakabasa kutunga bakakora ibintu birya mutindo nango no gukucaraho ahagwebyo ebiryo mu katari. Nene bitukunaga ngo abashibakore kuko batorotire mpire yitwa bantunagera gukora motoka bakakora mu kiti mwene kibakwetaga ni support so nicho nkushabira government kugira ngo as twagumana tugumiza muntu advancing hatpare pioneers bazubucakana bayine yo kwenda kwija kubuzwa bakakoro mwene bantu babasa kukwatira nko muzire nabwe materials pombe ka for example hatu wareba imyoga mte yubo wayoreka ko katwirena nabana bakumanya kuteka imigati cakes na nebindi ko tukabondeje aho gukorra kaza bakery mwene kuba kugira kuba kwatira amashanyarazi mu kubondekera nka workshops working places labs nikibasa kwija kongera niyo karicura mwe jamani kandi n'abantu bongere kugikunda n'ubwanirwa. Ajibu Tumuhimbise umushomesa wari gushobora nagira ngo umwoga nikikora hamweji kandi ahantu hari kugerera ngo inshomesense yizire narishi niyo karicuramo ebiro muzire okutana ha bikiramu ebireferize abana ebintu byinshi abana bakaba baza kuzo mu klasi bashoma ngo babara kufuna ekiba kubasa kwitanka umwoga kongo muri eji ni curriculum y'ibizire na idea ya DIT kugira ngo abana bagire kibabasa kwega bwanyuma bashobora heri ya yishomeri mu secondary babase kugire kibayekora bafunentasya barike kuza kurondemera mwene nsima government aho kubasa kuri nkuru zo muri gecho ekareba ngo nibyetagwa ekabasa kutuhindura ahanshoma kandi katuretera enshoma y'abana y'ibintu kufuna ki emyoga na bwecho government negumize mune koretyo kandi no buyambe bwongera ko nibyetaga sente abeji abagambo na Sky TV bashobora bukugu obubatungire omuntekateka y'obwegese ensya ezenkitoniza kunyonko muntu ezenkitoniza kunyamba kufuna sente ukweza ngushomo kundi nabura nkomurumu zibasa kunyamba mbase kwikora mu sente nyonko muntu kandi kindi ngezaho kuyamba ihanga koza imiziga y'imotoka neba disposed everywhere kare mwene polluting the environment konka kuchikose imiziga y'imotoka hakiretera environment yarukinga good kandi ihanga ryitu ryabaje kandi kindeze nkito ziri cheap zigabe impango zibasa kutuyamba mu mashomero more special mu shomero ryitu kibingo zibasa kutuyamba tuba kwikiriza eboko mebyabana bakucara kuvana tuba kugikiza mu special omukora emereji ina irikahabwa netuyamba kufuna mani wokukuraje ko munona mnongo mbana ka mesirisa nk'ukwemizi zituyamba kutuhamani kandi sinjo kimwe abantu bukoretera abana bitu bakuraje kandi umukuraje abana bitu niyo kuretera abana bagira ubwongo burungi butekateka ushanga umwana natekateka je ushanga umwana atakorara buzura bena azire mwena omuko omuyimbatere hurungu ezemere inabo bichukwese mnonga abwebirisa byinji umwana amafaranga gashobora makuru kurigashema ngo gatitya amurwe ceka cyiti cyo kubanza udarga Sky TV twiniraga makuru nyamwinji